Ti title ti message ti Apo ngayon nag-iburay kada kayo kakabsat ket the 9 prayers for our church. In times like this, we need to pray. Ket inak i-share kada kayo dagiti siyam nga kasapulan nga ikararag tayo para iti church tayo. There is a place where we need to pray for our country. There is a place where we need to pray. Ada iti lugar nga ikararag tayo. Ada iti panangikararag tayo kadagiti hanpay nga naisalakan. But the message of God tonight is a call for us to pray for our church family. 9 prayers for our church. What I will do is I will divide it into 3. Talo kakabsat nga division. So first 3, second 3, and last 3. Umuna kakabsat nga talo nga ikararag tayo para ti church tayo. Number 1, let us pray for harmony and unity. Ti umuna nga ikararag tayo. The HBBC family is a community. May isa-isuna nga community. No community ko na tayo, it is a group of people living in the same place, or we may not be living in one place, but having particular characteristic in common. Kasjay ti community. Kasla kuma may isa nga barangay, community. Another meaning for community is a feeling of fellowship with others. As a result, no apay nga adda detoy kunanagat because of sharing common attitudes, interests, and goals. So, datayo nga members, insad na tayo ti Apo, iti HBBC, and now, the HBBC has grown into a big-scale community. We have our family, a church family in Lawag, na Bagarabi iyo kakabsat. Dito yung Bakara, amen, Pasukin, Claveria, Hawaii, Australia, and all of you members around the world. Kaya't kung nga maawatan tayo, tiapo kayat na nga maawatan tayo that we are a community. Now, if you look at the word community, I believe na isurat yung kakabsat ayan. Makita yung kakabsat na divide. Community. So, deti community, han nga napintas no awan iti unity. So, community has its root in unity. The Bible says in Psalms 133, kung nati apo kakabsat, Psalms 133, verse number 1, kung na, behold, how good and how pleasant it is for brethren. Okay? So we are brethren. As a church, we are a community. Brethren, to dwell together in unity. We are a community of believers. What makes us God's community? We are a community of believers. Natayukot na mati. Okay? I hope nga kadigiti churches tayo, awan itinabautisaran nga unbeliever. So dikat da tayo amin, believers, na isalakan tayo. Redeemed by Christ's precious blood. Amin tayo, ginatang ni Kristo, babaen tinapateg nga daranan, with 3 vital functions. So, as a church, as a community, kaya't kung ipakita kada kayo, digiti talo nga function tayo as members. Okay? Tapno, kada ito'y talo, makita yung kakabsat ti mabalinte nga ikararag nga ti Apo pagkaykaysaan na tayo kuma. First of all, letter A, we are a worshiping community.
community. Amen? We are a worshiping community. The reason why we have our services, Sunday morning, afternoon, prayer meeting, is first and foremost, we are a community of believers worshiping God. Deta kakabsat, iti goal tayo. Iso nga, in application, no kararag tayo kuna tayo, Apo, no kuma panagigimong, ket amin kami nga members, Apo, ket maki-participar. Makitakunay-nay, makipagmaymaysa, iting kami panagdaydayaw ken ka. Rigat aya kakabsat, nga awante ka, dagiti kapilya tayo. Ngem, by one Spirit, the Holy Spirit in me, isumati Holy Spirit nga dakada kayo, kadi kararag tayo that all of us will be united in His Spirit and in truth. They die in His Spirit and in truth in worshiping our God. Kasmut dagiti daduma nga churches. Every church is a community. Dadamot dagiti churches ti Ilocos, daduma pa nga churches all around the country. Every church is a community of believers worshiping God. Our foremost calling, tikang runaan nga calling tayo, is to exalt the Lord. So dapat, no nagtitipon tayon, nag-tune in tayon, whether it be a dakay ta sanctuary, when no yan ti Zoom, when no yan ti Facebook, ket ti Spirit tayo, adda tayo nga mangi-exalt, anat exalt, mangitandudo ti Apo. Amen? To exalt God. To magnify. Amoy the word magnify? Tapnon, makita tayo, iti kinasyasin no. Magnify means, DJ pa nagkita tayo kan Apo Diyos. Ma-magnify. Kas na magnifying lens. No iyabay mo yan ta Bibliam. Batit ti letters ta Bibliam. Ayan. No ikabil mo di magnifying glass, panagkitam kat dadakkel no kan di letter. Magnify, that's what it means. So kayat tayo nga makita ti Apo greater kasi everyday nagdadakkel di problema tayo. Nagdadakkel di giti sulsulbaran tayo nga parikot. Dadakkel nga responsibilidad. Makapadanag no daduma, makapasidduker, makapakapoy, iti panunot, tiriknan. Ket dakkel nga banag, nga deti pa nagtitipon tayo nga worship, ket makita tayo that God is greater than what we are facing at the present. So, through worship, makita tayo kakabsat ni Apo Diyos to magnify Him, to glorify Him. So, deta ti purpose ti verses number 4 to 6, basaad kanyayo kakabsat. The Bible says, Ephesians chapter 1, verses 4 to 6, according as He hath chosen us in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame, before Him in love. Verse 6, to the praise of the glory of His grace. Kita nyo? So, DJ kakabsat, ket when we come together, when we have our service, dapat at the Spirit tayo nga worshiping Spirit. Lord, prepare my heart to worship You. Itay sakbay tayo nga mangrugi. In set up ko, dito yung plaster ko, dito yung may isang kwarto ti, balay may kakabsat. Picture tot maminsan, tapno makita yung amen, no kasano plaster ko ka dito yung kwarto. At dito yung digiti kagamitat. Damot dito bagir nga kwarto, damisis kan digiti ubing. So, before the service is started, nagkararag kami. Let's pray. So, hindi kararag ko kunak Apo, i-prepare mo ti puso mi, i-prepare mo ti puso, dagiti kakabsat, tapnonhan ko mga agbalin nga ordinary tirik naming aggimong. Diba kakabsat? Pero dati kadigiti balbalay tayo, dapat hanga ordinary dirik na tayo. Dapat kate trataran tayo nga espesyal. So nga, titinulong tayo nga agkararag, nga hantay mapukaw, kuma DJ samit, DJ kuma kakabsat ka. Adalat ta kuma DJ samit,
ken day ragsak tayo nga daydayaw iti Apo because we are a worshiping community. Amen. God is worthy of our love and our adoration. Dayta kakabsat ti kayat ti Apo. Iso nga ti pa nag-worship, it requires preparation. Iso nga no umay ta orasan. Ket dakam dito ya ket 5:30 itay. Kuna akong agsukatan, agsukat tayon. Kasjay kakabsat, ag-worship ti Apo. Amen. When, detat prayer ko nga, amin tayo kuma. Uri at dati ka, digiti balbalay tayo, opisina ti ayan ti daduma. Adalat ta di excitement tayo, amen. Oo, hanga ti, papatay tayo, no, di kat adalat ti excitement tayo ko mga worship. Di 5:30 kung nag-sukatan. Agsukat tayon. Alas 5 pelang kakabsat kat na isaganak, digiti plastar ko tuyan, nangipanak mo't detoy. Mula, tapnohan kayo mo't maboring ang mga kitkita, deti rupa kaya kakabsat. Nagrigat ano siyak lang kan deti pinta tilikudak. So nangikabilak mo't ti mula, nga nalang to, insaganak ti plastar ko kunak apo, ikanak iti tulungan nak nga mangilid ti prayer meeting itangarabi. So, dayta ti ikararag tayo, ayan. O, digiti pastors tayo, ikarkararag, da kayo kakabsat. Nga no, alas sa isang kat apo, digiti members, ag tune in da kumang, kung kunamin no kwa. When, dayta kakabsat ti may sa ikararag tayo, nang runa ita, ayan. Challenging, dati pa nag-gamong tayo. Nga, babaan ti pa nagkay-kaysa tayo kakabsat. Makita, dagiti tao ti lubong nga apo, nakamaymayat man dati nga church. Ta uray awan da ka digiti kapilyada, naanap da, naregtada, kanadaragsak da nga. Di lang mo kakabsat. Aya, nga kadigiti agbuy-buya ti Facebook ita, makita da nga, wow, this is an exciting church. This is a wonderful church. Amen? Yeah, deta kakabsat. Worshiping community. May ikadwa, ikararag tayo ti unity tayo kakabsat. Iti ana, we are a witnessing unity. O witnessing community, I should say. Witnessing community. Oo. No witness, anat witness. I-testify tayo, ipaduyak-yak tayo. Babaan ti makungkuna nga evangelism. Iso daytoy nga jay trabaho tayo nga church nga mangiburay ti panakaisalakan. Kuna ni Brother Cyrus Kanyak, adad ta Korea. Ngam sinairan na kano, dete karuba, dati kabulalaan. Gusto, Cyrus, karuba yun ta, kabulalaan, de ko namin tayo? Yeah. Kat, daka mo no kasanot na mayan na ngam cellphone, sinairan na ti gospel, kat kuna na kanyak pastor, mabaling nga awisak to, tay sinairak nga karuba, mita kabulalaan, to no Bible study, katuwang ko na ka. Iso nga ton Sabado, palubos ti Apo, tay Bible study ti Australia, awisan to ni Cyrus, tay sinolwiningan na. God! Oh, kita nyo? What a blessing. Ni Nelson, yan ta Australia, nag-send ti picture. Kat, ijay restaurant, at the friend na nga nangan dati ramen. Kat winitnessan na kakabsat, sinairan na ti gospel. Kat, praise God, barang maawis ng tut Bible study. Why? Because as a church, we are a witnessing community. O, dinggan nyo. As a church, we are God's agency. Amen. Deti HBBC kakabsat, kasla agency. Napadasan yung kakabsat, tinag-apply ti agency. Digiti agap abroad, di ba? At the agency, ngayon ka pagpatulungan, tapnon ti kasta, kat maka-abroad ka, di ba? Deti HBBC kakabsat, as a church, we are God's agency on earth to preach the gospel. And every member, na tayo nga miyembro, is an agent of the gospel. Oh. So ano ikararag tayo ti church tayo kuna tayo. Deto, idinggan nyo, kunam. Apo, tulungan na kami nga members, nga maaramid mi, itirebengan mi, nga giragpat iti kararwa. Number 1, digiti kabagyan mi, dagiti gagayem mi, dagiti karuba mi, ken amin nga masalaw mi. Apo Diyos, ikan na kam ti dadagsen, burden, boldness to read, nga mangiburay ti ebanghelyo apo kadagiti tattao.
Data kakabsat, iti kararag tayo, Apo. Amin ko mga members ti church. Aramidon agasan nyo kakabsat. No, amin tayo nga members. Aramidon tayo ti trabaho tayo nga soul winning. Kat kakabsat, uray pandemic, kat adut maisalakan. Dinggan nyo di kunana ni Apostol Pablo. Diti Romans chapter 1, verses 14 to 17. Sino kada kayot ada na soul win na kadigiti naglabas nga aldaw? Tayong naman di ima na. Uno na ikanat gospel tracks. Amen? Good. Oh, very good. Romans chapter 1, 14 to 17. Ni Apostol Pablo kunana, I am a debtor. Amuyot debtor. Nakautang. Sino kada kayot? Dautang nakakabsat. Ha? Kuna ni Pablo, ibilang ko nga nakautang at listen, the fact that we have the gospel of salvation in us, it makes us a debtor, meaning ada utang nga bayadan tayo, iti sabali nga tao. Utang tayo ti Apo, ngem bayadan tayo kadigiti unbelievers. Isudat pagbayadan tayo. Kalati arik nagat adem may nagbayad king ka. Kat sika, adamot utang mo. Kat idi may bayad king ka kunang yakon. Kalakad jay. Jay kalautang tayo ti Apo, bayadan tayo kadigiti unbeliever. Kuna na, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me, I am ready. Deta kakabsat ti dapat nga ikararag tayo. Hantay pukpukawon tayo, dadagsan tayo ti souls. Amen. When? Deta primary duty tayo. Nakaragragsak ti soul winner, amuyo, amang kakabsat, sabali ti joy ti maka soul win. Ni Bangbang, dete worker tayo diti church, abuyay dayta ni Jade, na hospital, gaputan na makaangas, di na minsan na aldaw, ken agpipikon, ket praise God, hamot lang ang COVID-related, kasi idi ma-rapid test dahil ta hospital, sakbay nga ma-admit, negative. So, na COVID-related, DJ case na. Kat itakakabsat, dadad yung hospital kin ni Cristel. Kat ag-text na tayo bigat. Kat kunada, praise God, pastor. Ada 9 souls nga na sharean me. Amen. Oh, diya ka mo buy-buya damot ita, di kita kakadwa din to hospital. Ngam, ada na sharean da nga 9 souls. Oh, kita nyo kakabsat. Evangelism is the heartbeat of every church member. So nga kararag tayo kuna tayo, Apo, pag may samti puso mi nga church, taamin ko mga miyembro, Apo, at dadadagsan na nga giragpat ti kararwan. Number 3, may katlo. Not only that we are a worshiping community, a witnessing community, ngam datayo nga HBBC, we are a working community. Working community. When? Trabaho. Ada trabaho nga masapol, nga maaramid. The church is to become a mature body. Oh, dapat agbalin tayo amin nga matured members through the process of discipleship and edification for the glory of God. Dahil kakabsat, discipleship. When? Datayo nga more matured ken mas rooted iti Bible, kitantay di kita daddo mga members, i-encourage tayo ida nga grow. Oo. Ikararag tayo ida. Message san tayo, tawagan tayo. Kumustaan tayo. Kasla kumaman itatan kakabsat. Agtitinulong tayo, amen. As a pastor, kundi ito staff ti church, we cannot do it alone. Datayo amin na members, tawagan tayo, di kita daduma. Brad, nagbuya kamot lang. Oh, nang nagmumut lang ti message ni Pastor Itay. Kasla idi Lunes kakabsat, ada tinawagak nga member, kat kunak, nagbuya kay mut lang, Brad, dete kwa tayo, service tayo, te, kwagat, ada baro nga program te ita ti Lunes, MECQ, kunak, messages that equip, that comfort and quicken. Nagbuya kay mut lang kung
Ang ngarod, pastor ko na. O, di at least, di pinangtawag ko, na-encourage ko isuna. Sudag asawa. Kat ko nakadakwada, ne, buyaan yun to, di replay kat nakapimpintas te, in-share ko nga message, itay. Maipanggap itikwag, provision ti Apo, what God provides for us. Ay, bay, amman nga pastor ta, buyaan minto ta. O, you see, kakabsat, deta ti challenge tayo ita. Because hantay makita, di kita members tayo ta, we don't have a physical gathering. So, anaramidin tayo, agtawag tayo. Tonight, no, damalagip yung member, kadigita respective ministries tayo kakabsat, kat manumot lang de, tay piso nga pang text tayo aya. Uno tay messenger. Uno alam ta cellphone mo, kat kunam, Barok, anak ko, ading ko, Brad, sister, nagbuya kamot lang tay prayer meeting itay. Ay, kangam nga rod, Brad, kat nakakapsot ti signal dito, ayam me. O, di ba? At least maamuan tayo nga dadagayang members nga nakapsot ti signal na. Kat anak ko natin no kwan, anangatat na pintas, Brad. Ala, bayam ta kwan, ibagak kini pastor ta, kitantay no anat na pintas nga aramiden, mabalin siguro nga ko ay, Brad, mangi-record kami ta, umay ko idanong king kata, dinggam, DJ preaching ni pastor, kasi, sayang, Brad, agasam nino, may salawas, dua lawas. Ala, ano usto ka kabsat? Deta may salawas, dua lawas, nga di ka makanggang nagti-preaching, akat, agkutong ta spiritual life mo, agmalnoris ka. Iso nga, kakabsat, idanag tayo, digitay dado mga members tayo. Pangaasiyo, tagtitinulong tayo. Kakabsat, kat deta, personally, siyak, uray ni Pastor John, digitay pa pastor tayo, deta't mesa akararag tayo kakabsat. The true discipleship, true follow-up, true encouragement, kat amin tayo nga members, ag-grow tayo kakabsat, iti sao iti Apo. Amen? When? Kat I will look forward, nga dadakada kayo ti ag-message to kanyak damdama, kat kunam, Pastor, message sak ni kastoy, kat praise God, kasi kang kanayon dangag buy-buya nga pamilya. Oh, maka-comfort ka kabsat. Maka-encourage ka dagam nga pastor di jay. Pastor, tinawagak ni kastoy. Kat ti problema na pastor, kat awan load na gayam. Ha? Kat nakapsut signal da, iso nga, ti kunak kingkwa na, tuno Domingo, pastor kunak, umay kanto ti balay Brad, kunak kingkwa na pastor. Ta, diti kam to balay nga agbuya amin. Di ba kangabsat, naragragsak? Oo, sa balit, joy mo nga miyembro. No, agdada sa bali nga miyembro nga matulungan. Working community. Oo. It is to build itself up. The church is to build itself up through the interworking of various members. Datayo amin nga miyembro kakabsat, interworking, kala, internetwork, internet, connect, kita nyo? Babante internet, anat napasamak, we are connected to one another, di ba kakabsat? Amen? Oh, so kasta iti dapat, kasla kumakadakay ta Australia, kikinumusta kayo amen? Brad, nagbuya kamot lang, nagdingag kamot lang tekwa ni pastor, di ka nakita, jay Zoom itay Brad, ay, Brad, nagbuyak, di tayan ta Facebook. Amen. That's good. Kas dyan, di kita inyo believers tayo. Kumustaan tayo ida, amun tayo, no, anyat sitwasyon, no, makabuybuya da pelang, unuhaan. Kada tayo mat nga members, kat hantay liplipatan ti, agpa-attendance, kadigitay group chat tayo. When? Kat kitak no ka numalpas ti service, kung natin no kat, dede ko natin no kwan, present through Zoom, pastor. Present through FB, pastor. Good. Oo. Blessing yan, mga kapatid. Okay? Every member is involved in the building up of one another. Muyo kakabsat, no talaga nga, dete, kayat mo tag-serbi ti Apo, deta ti may sa, nga i-impress ti Holy Spirit king ka. Oo. Be a blessing to the members and to your brothers and sisters in Christ,
encourage them in the Lord, pray for them, get their prayer request. So, deta ti masapul tayo itatagakabsat. In times like this, we need to be united in worship. We need to be united in witnessing, sharing the gospel. We need to be united in working out iti panag-grow, iti tunggal member, iti church tayo. Amen? Okay? So will you promise, kakabsat, nga kuna, Pastor, I will be praying for harmony and unity of our church. May kadwa, kakabsat, not only that we need to pray for harmony and unity, but secondly, let us pray for hunger. Hunger. Okay? Hunger. Hunger for God and His Word. Deta kakabsat. Hunger for God and His Word. Madantay kuma iti panagbisin. Oo. Para ti Diyos ken para iti sa una. No hunger ko na tayo kakabsat ket longing. Dete, gumaw-gawawa tayo. Yes. Nga, han nakasapulan kakabsat nga dete, mapilpilitan jerik na tayo. Iti sa utiapo no digat, datay mismo kakabsat ti agbisin. Kadagiti sasao iti apo. Oo, kitande diti, Psalms chapter 84. Oh, look at the longing and attitude of the psalmist with the presence of God. Kitan tayo. Psalms chapter 84, verses 1 and 2. Okay? Psalms 84, 1 and 2. Kitan nyo kakabsat. Kuna ni psalmist, how amiable are thy tabernacles. Amuyot amiable kakabsat. Favorable. That's what it means. Favor. How amiable. Makita ti favor ko na are thy tabernacles, O Lord of hosts. Verse 2, dinggan nyo. My soul longeth, yea, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Paunay kan. Kunana ti pusok ken ti lasag ko kunana. Ket umkis iti sibibiyag nga Dios kunana. Ti kararwak ket gumaw-gawawa longet even fainted for the courts. Oh, maawatak tirik na ti daduma kada tayo itakakabsat kunatay siguro. Apo sa bali lang ti mapanje kapilya. Di ngami na kakabsat. Amen. Una, sa bali lang ti mabuy-buy adak nagpre-preach dito. Sa bali lang deti adatay diti unag ti kapilya kakabsat. Hanyo mamis ti kapilya? Amen. Eket dakela problema no hantay mamis ti kapilya kakabsat. Mamis yumot lang ti kapilya tayo. Amen. Amen. Oo, sa bali lang. Ti umay diti unag ti kapilya nga mariknam ti presensya ti Apo, agdaydayaw tayo keng kuana. Kunana di verse number 10. Look at what he said. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God. You see? So kati prayer ko, kat hantay ko mamapukaw. Dati ti prayer ka, sat. Hantay ko mamapukaw, di hunger tayo, ti kapilya. Oo. Agpaiso nga, dadetoy, kastoy nga set up tayo ita. Ngamhaan nga permanent detoy. Hanga lifetime nga kastoy kakabsat. No diket, ikarkararag tayo, pastumot lang kat sumaya at ti sitwasyon. Kat makasubli tayo tumutla kadagiti, kapilya tayo. Diba? Makapagpe-fellowship tayo. Mamis tayo kuma, digitay kuwa kakabsat, digitay men's meeting tayo. Aya, mamis tayo, digitay married ladies fellowship, nga digitay married ladies. Agpe-fellowship ta, the games, sa dagpapangan, at dati programa, may encourage tayo ka digitay preaching. Dayjay ti may isang prayer ko, Apo,
uri ka di kastoy, ti set up mi ita, saan kuma nga mapukaw, iti puso mi apo, iti kapilya, when kakabsat, deta ti prayer, katagkararag tayo, ha? Deta prayers mi nga pastors, apo, kat uri adakam ka, digiti balbalay mi, kat dete agarwat kam kuma, iplastar mi, digiti bagbagi mi nga kasla, umay kami makigimong yan di kapilya. Kita nyo di kunanan I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Oh, kayat kulanganan kunana, iti agbalin nga security guard, wano asyer, agtakderak, iti ridaw, iti balay ti Diyos kunana, ngem ta makipagnaed, iti tent, dagiti, nadangkes, uno managdakdakes. You see, deta kakabsat, iti prayer, Lord, may we always have a hunger to be in the house of God, to be in our church buildings. May we always have a hunger for spiritual fellowship, Apo. Amen. Psalms 42. Psalms chapter 42, verses 1 and 2, kabsat, dinggan tayo, di kunana, 42, as the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? You see? Oh, kat kunana mamiss ko ti Apo, kayat ko ti Apo. Malagip ko DJ backslider kakabsat nga na-revive. Na-revive ka no di backslider. Nagsubli di church. Panakigimong. Kat idikuan ko na di pastor ko na sino kada kayo ti mayat nga mangirender ti special number ko na nga agyaman ti Apo. Tayag dat ima na. Apo, dati nga backslider intayag na di ima na. Kat ko na di pastor ko na praise God kakabsat. Dati nga member tayo nakabayagan nga ni may kapilya nag-backslide. Kat itan na revive. Kat kayat na ti mangipay ti special number. Ay abante nga rod ni brother ta mangirender ti special number. Palakpakan tayo. Pinalakpakan da na paanang kakabsat. Binulod na di gitara. Kat ko na nakakabsat. Permi nga na-miss ko iti Apo. Namiss ko ti kapilya tayo kan ti church tayo. Itay sumunga dakpelang ti kapilya, permi nga makasangit ti riknak ti ragsak. Gaputa, nakasubli ako ti Apo. Kat dahito ti kantak ko na nagkanta, kinureng-reng na kakabsat, di gitara. Kat ko na, O Ginoo, miss na miss kita. Kita nyo kakabsat, di kinanta na aya. Talagang adapela pagka-wordly di panunot na. O, Ginoo. Amuyot Ginoo. Ginoo kat Visayas word ti God. O, Ginoo. Miss na miss kita ko na nakakabsat di kinanta na. Na-miss na kano ti Apo kakabsat. You see, data kuma, datayo amin na members ko na tayo Apo, sapay ko matauri at dakam ka, digiti balbalay mi, kasjay ko malata Apo, ti panag-agawa, iti puso mi nga dumngig ka, digiti sasaom. Hunger for prayer. Amen? Kita nyo ni Job. Job chapter 23. Job chapter 23, verse number 10. Oh, baka ko na yung tugot, O kapilya, miss na miss kita. Ha? Mamiss tayo ti kapilya tayo. Job 23:10. Oh, kunan nato yung kakabsat. Dito verse number 12, sorry. It should be verse number 12. Dinggan nyo. Neither have I gone back from the commandment of his lips. Kunanan I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Kitain nyo? Oh. Importante, ti panangan, ti agpaay, iti physical, ngem DJ puso na kakabsat ko na I have esteemed the words of his mouth. Mas nga kay kayat ko iti agdingeg ti sao ti ngiwat na ko na
than my necessary food. You see that? Oh, what a blessing. Ni Jeremiah, Jeremiah chapter 15, verse number 16. Jeremiah chapter 15, verse number 16. Kunana, thy words were found, and I did eat them. Of course, ang literal nga kinan na DJ pages of the book, ngem, DJ panangi paunag natin sa utiapo. And thy word was unto me the joy, kunana, ti dating na kanyak, dagiti saom, the joy and rejoicing of mine heart. You see, iso nga no preaching kakabsat, i-train tayo, ti bagbagi tayo, nga awang kumat sa baling of obraan te kadigiti balbalay tayo, no di agdingeg. It's just a matter of discipline. Amom no i-train mo ti bagim, nga no preachingan kakabsat kat kunam agdingegak iti apo. You know what happens? Eventually, your body system will develop a hunger for the Word of God. Kunana name. Let me continue to read. Jeremiah 15:16. Oh, your word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Amuyo, nakatado dagiti lugar nga awampay Bible na kakabsat. Kakaasi digiti tao ayan. Malagip ko DJ Mesa nga missionary nga DJ helicopter isut na giluganan that Bibles. Kat napan dati may nga village. Kat agitin nag that Bible kakabsat. Apo digiti tao pag green nagawan da digiti Bible. Grabe DJ tarigagay da nga makabasa ti sa utiapo kakabsat. Kat no daduma da tayo. Puro cellphone. Alaham kidi amin siguro. Ngam no Bible kakabsat awanan. Amuyo ka deti quarantine. Ti maysa nga inted ti apo kanyak ket adut time kong agbasat Bible. Oh, idirabiin nagbasa ak kakabsat. Amuyo tinalpas ko by the grace of God. I was reading Luke chapter 1 nalpasak chapter 8. Hala nga ordinaryo nga pa nagbasa. No diket pa nag-study kasi mawawak ti sa utiapo kakabsat ko nakapo kanayo nga siyak pakpakan. Kadagsagana ti message ti pampanunutek DJ iba ipakang ko kadagiti members. Dete mamet agtugawak apong agbasbasa ti Biblia nga sikat imang taraon kanyak. So dayjay nagbasa ak ket nalpas ko jay chapter 8 ituloy kon tumanen madamdama. You see that? Oh. Ket sapay ko makakabsat, ikararag tayo kat kuna tayo apo, no dada ka di members, nga awanan apo tarigagay na, nagdingeg, agbuyat live stream, please touch them Lord, kuna tayo kuman. Sa tay tawagan, Brad, kumusta ka? Nalagip ka nga inkararag, Brad, nagpintas ti message ni Pastor. Huwag nga rod, Brad, jakmat makabuy-buya, ay kasta, Brad, manulawasan, Brad, agat, Brad, makabula na. Ay, Brad. Ay, sayang, Brad. Agkapsot tayo spiritual life mo. Deta kakabsat. Let's pray for hunger. Amen? O, alamang kakabsat. Tawagan yung tuman. Digiti dadto mga members tayo. Texan nyo man. Digiti nyo believers. I-report nyo kanyak. Kung na tayo, Pastor, tinawagak ni Kastoy. Pastor, tineksak ni Kastoy. Praise God. Tagbuy-buya isuna. Uno, Pastor, ipag-pray tayo kat makabulang nga hanga nakabuya ta live stream tayo. Okay? Let's pray for hunger for God's Word. Kat dito 1 Thessalonians 2:13, before I give the last point tonight. 1 Thessalonians 2:13. O, kitan tayo kakabsat. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the Word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth the Word of God, which effectually worketh. Effectual. Jay sa uti apo kakabsat, at de epekto na. Hanga dete, kanayon teng agdingeg, awam mati, umepekto nga sa uti apo. Ang kakabsat. Deta pa iti may isang ikararag tayo. Nagdingdingeg tayo ti preaching ko na tayo apo. Adda kuma, pagbaliwan ti biyag ko, kadigiti mangmangeg ko nga mensahe nga i-preach ni Pastor. Diba? Uno ko na tayo, apo, digitay padak nga yang people, pang nga asim tatatsam apo, ida.
Dakay ngayang people. Kita nyo, digitay pada yung ngayang people. No, dadamot lang agbuybuy at live stream. No, awanan, puro modulatan, puro online, puro eskwela, puro Facebook. Pakitexan nyo, tawagan nyo, digitay pada yung ngayang people. Kumusta inyo idat spiritual life daan? Kat ko na, Brad, ikarkararag ka, nga sapay kumata, hang mapukaw, jay tari gagay mo iti sa uti apo. Amen? Okay. May ikatlo for tonight, nga ikararag to'y for our church, not only harmony and unity, hunger for God and His Word, nga may ikatlo kakabsat, let's pray for health. Amen? Salunat, physically and spiritually. Oo. Health kakabsat. Kumusta? Digiti salunat tayo. Amen? Annadan tayo. Digiti salunat tayo. Advisean kayo kakabsat nga agwat-wat ti everyday. Narigat kakabsat ti awan wat-wat ti bagi. Pastor, agdaldalusak mo ti balay. Sa bali tay, agdalus ti balay. Sa bali tay talagang exercise kakabsat. Kat tagat exercise ak bigat kan rabi 15-20 minutes nagjagjaging akno ka dito jumping tay pangawag dan dito aglagto ka nga kaskas mo ta imam agat makakuha ak nga tati 80 kakabsat 80 to 100 nga kasjay in between di pa nagjogging ko bigat madamdama agkuak manan sakbayak nga mga ti pangrabi ag-exercise ak tumanan. Uminom tayo ti danom kakabsat. Okay? Kababaan ta 3 liters nga dapat mainom tayo nga danom. Amen? Physical nutrition deta. Ag-take tayo ti vitamins. Amen? Di kita kangkanan tayo, kitan tayo. Amen? Thank you. Di kita yung umayot itod kakabsat nga makmakan. Makapapigsa. But, 3 John. Kitan tayo ti kunana ti 3 John. Verse number 2. 3 John verse 2, listen. Beloved, kunana, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Kita niyo? Ikararag tayo ti salunat ti tunggal maysa. I pray, kunana, that you be in health, even as thy soul prospereth. So, dua nga health deto. Physical health, kundi kararwa, spiritual health. Let's pray for each one. Ti salunat ti tunggal maysa. Amoyo dati panagsakit mi kakabsat. Kat adada nga na-appreciate ko ti pateg iti salunat. Kung ni preacher Glenn Kanyak manong ag-exercise ka. Kat delikado ti blood clot. Amoyot blood clot. No awan nga min ti wat-wat kano kunana. Di kita'y darag clot yan ta urat. Iso nga masapol kakabsat ti panagwat-wat. You see, so nga exercise tayo, bigat kan malam. Kan uminom tayo ti danom, kababaan ta 3 liters every day. Ngam let us pray for each one's good health. Tamom, no kumagtaltalon ka aya. Uray, napintas ti tiyempo, napintas ti intukit mo, numaditay sa lunat, apo, marigatan tayo nga agubra. So let's pray for health. Kan kastamot tinti na espirituan nga salunat. No kasano nga ti bagi, paksiatan tayo dagiti saksakit, bakterya kan virus, ti espiritual tayo ti panunot, maikat kuma dagiti na inlubungan, na inlasagan, negatibo, kan banbanag, nga mangdadael, tinapintas, nga panagserbi tayo ti Apo. Spiritual health. Kung natin kumaapo, tulungan na kami nga maikat, dagiti na inlubungan, na inlasagan, negatibo, nga bambanag ti pampanunot mi, sukatam tinadyusan, tina-spirituan, napnuan pamati kan inanama, di kita kumaapo, ayat ti agari kumakanyak Apo Diyos. Amen? Nabagas deti nga message kakabsat, kat amok nga nuutubon tayo kan i-meditate tayo, dakkel iti pagbalbaliwan ti biyag tayo, kan ti prayer life tayo kakabsat, sumayaan. So digiti ikararag tayo, para ti church, number 1, harmony,
and unity. Number 2, hunger for God and His Word. Number 3, health, physically and spiritually. Amen? Okay. Agkararag tayo kakabsat. Dear God, thank you that message itang arabi nga mangiwanwan manen kadagiti biag mi, especially apo iti prayer. We admit nga agkarkararag kami mo't inaldaw. Before mangan, before maturog, makariing, and even in between. Ngam dito yung message apo, seryosuin mi and we'll take it seriously nga ikararag apo iti church, dagiti kakabsat, nga dako mapanagmaymay sami ti worship, ti panag-evangelize, kan ti panagtulong, ti panag-grow iti tunggal maysa. Lord, touch them dagiti puso, dagiti members. Tamadaan kam kumaapo, iti burden, masaknan kam kuma, kadagiti kakabsat. We should be our brothers' keepers. That Lord will follow them up. Tawagan mi, teksan mi, kumustaan mi, kikinumusta kami, titunggal maysa. Kararag ko apo, nga uri awan physical gathering, dagiti daddo mga ministries mi, dakam ka dagiti balbalay, kat apo, adalat ta kumahangger, ti puso mi para ken ka, ti saom, hang kumamapukaw, DJ, tarigagay mi nga umay kapilya, uri hang kampay makapan kapilya ita, tarigagay mi, DJ, longing mi kadagiti fellowship, kadagiti brethren. Apo, kararag ko pa iti health mi nga sangapada. Physically, agasam dagiti masaksakit. Spiritually, ikatem apo dagiti na ilubungan. Dakes, negatibo na inlasagan. Kadagiti biyag mi. Pagbalinan na kam nga nadalus nga natarnaw. Ngagserbi apo kan ka. Kwam ti gloria kan dayaw. Agyaman ak apo Diyos. What a blessing. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen.